ochako kendo telo e chenro mar MFR chiwo puonj kata chenro mar chiwo puonj ne jodak e kaunti no e wi midhiero mag nyange mag nyiri. Riwruogego bende medo sundo tend kaunti no mondo oket chike mabiro neno ni okawo okang' mager mar chik ne jogo ma oyudi gi ketho mar chwalo nyange nyiri. Ne mine bende mayudo yuto margi kokadho chal mar kamano, onyisgi kendo jiwgi mondo gimany yore mamoko mag siro ngimagi. Wira nitiere dwaro mar chiwo arita makare na nyithindo manyiri. Wako hospitalini kufuatia ile kukeketwa wamekeketwa, na tumewaelezea kwamba ukeketaji sio utamaduni wa kujivunia, bali ni ukatili inayoangamiza hawa wasichana wetu, ambayo ni ukatili ambayo inarudisha wasichana wetu nyuma, na nataka niseme pia kwamba ni utamaduni ambayo imepitwa na wakati. Hapa ambapo tuko, wasichana wengi ambao wamekeketwa, inapofika wakati anaolewa, msichana anapata shida, anapojifungua anapata shida, na vile vile pia wanapoishi. Wasichana wengi ukeketaji umewaathiri. Kwa hivyo tunasema ukeketaji hatuiruhusu popote hapa nchini. Tumeona wasichana wengi, wamama wengi wanadhulumika kufanywa ukeketaji. Tumeona mahospitalini wakina mama wakati wanataka kujifungua wanapata shida, wakati wameolewa wanapata shida. So kama sisi wana bodaboda tunakomesha ukeketaji.